Pozdrav svima iz najdraže kupaone. Upravo me Dalibor pitao kad me je našao u torbi za plaže, na knjige je već naviknuo, na planer i na sve ostalo. Međutim, sad je našao još nešto, pa kako me on pitao da odmah riješimo tu dilemu sa svima. Da zašto na plažu baš moram nositi i uljni čistač za lice kad se toliko rijetko šminkam i navečer se sa njim umijem. Pa zato što se volim oprat i u moru sa uljnim čistačem, s obzirom na to da volim da ostane sol mora na meni, a uljni čistač mi nimalo ne isušuje kožu kad se s njim operem. I onda dobim neku win-win kombinaciju. Ostane dobrobit od mora, a opet ne suši mi kožu. Ne dobijem ono loše od mora, s obzirom da imam ekstremno suhu kožu. Zato mi je ovaj uljni čistač Astopika, i hvala utemeljiteljici što ga je izumila, proizvela, napravila, savršeno rješenje i zato putuje s nama gdje god. Osim što savršeno skida šminku, koliko, odnosno kad ju stavim savršen je za cijelo tijelo. Dakle, u slučaju mog muža njemu je i super šampon za glavu.